Dobrodošli na Kuhinjica bez muke. Danas pripremamo brzu picu bez kvasa, savršenu za one koji žele ukusan obrok bez dugog čekanja. U posudu stavljamo 300 g brašna, 1 kašičicu soli i 1 kesicu praška za pecivo. Dobro pomešajte suve sastojke. Zatim dodajte 200 ml jogurta i 2 kašike ulja. Zamesite testo. Na pobrašnjenoj površini razvucite testo. Ako se lepi, slobodno dodajte još brašna. Razvučeno testo prebacite u pleh. Ja sam koristila okrugli pleh, prečnika 36 cm. Presavite krajeve otprilike 1 cm da dobijete lepu hrskavu koricu. A zatim premažite picu kečapom i filujte po želji. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni. Nakon pečenja izvadite picu iz rerne i ostavite da se malo prohladi pre sečenja. Hvala što ste gledali Kuhinjice bez muke. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i podelite svoje utiske u komentarima. Hvala.